On the 8th of August 2024, the Local Truck Owners and Drivers Association, led by President Ejinstar Kurkalang, held a meeting in Umpernai to address the ban on transporting stones and sand and seek clarification on the Meghalaya Minerals Protection of Illegal Mining, Transport and Storage Rules 2022. Attended by truck drivers and owners from various districts of Meghalaya, the meeting resulted in a unanimous decision to continue their operations without paying any fees imposed by the state's Forest Department. Ejinstar Kurkalang informed reporters that if any vehicle is stopped, all drivers and owners should converge to support each other, and the association will not accept any fines, asserting that their transportation activities are confined to local areas. The meeting concluded with plans to meet with the Chief Minister of Meghalaya to discuss their concerns. हमने ये शॉक मीटिंग ये खल di baru khai ki driver ki try kali kemud ke bangin ye teli ma abang ye teli lana ni hap khat ha kai sim ye kono kono garai ma bala bang sim ye garai yok ni penyak kalai ko siam ta nomor ba mentang ka sarkar kala sedang yu perma berkham yu persiap ma tengin sangi ki kali kemud ngi kersian ni ka sarkar ngi kersian ni perma na ni di sim hai kata ladang ngi sange kali kemud ngi kesyani ke perma ngi kesyani ke sorkar omi ke perma larang ngiyat baik ngilek persyak baik ke sorkar ngin kamai kemut ngi persyak ke sorkar ke ngi habdan ha kata kajumut kajuputat amar ba yan ngi kesyan bad hakan orang lenti bad hakan orang ngi kesyan larang ngi om bang ngi kesyani ki perma kadai kum bang tirurobak melia mau lo chong siap lo chong ti baik ngi sepet tambah kawe dai kum bang tiba ro ba teng yap marwe syak fruit bi katiwi ke perma ladang ngiyami la kano karai kamut nginya teli la da sang khruit tiwai nginyami kin ngi hab yakhi bai ba wadi bani bin shum sulak lo ngin hab ya shum bani bin shum matan ngin hab ya shum kata ngin karai ko coba usian pi ka dai namar ngimdei ra habong badan ya ka usian kamut ngin shum mai ngin ya phut sya ko soka namar driver wad ang ngi baret baria ngimdel ka bor driver udan kawi ka truk ladang ngi peniang di sepak teli ka truk lo kumla ka shopping kalaya ka shulong ka kumla Kini tan keren tu. Tindak kalian jongi di local truck drivers and owners association. Di para sekretar ni dang terikam hai di idong ithan jongi, than belem margen ka than harip ka than chen. Di entry menta dak jingi kalpat lang jongi polok na kuwe di district. Di matang ilai dan lang na noston, ilai dan lang na po Mairang, than Mairang, Kawas Kasang, East and West, na than Laikro tersetai, Padna Melem Nagi-wigi di jaga di karai hapai dei bahkan di kapang sibenta shua kata kolong ba ngin persya ya ka sarkar ya kan cik petrekam jubor jongka ya kan ka triple MCR ka panyong but ya kan ka Meghalaya Minerals illegal mining protection of illegal mining transportation and storage rules 2022 kabangim pat yo ya kajing syai kaba omdai bengi persya ya ka ringi persya ya ka sistem ba ki pentrikam da kaba hang ni ha ka celak jingi lada bot tek kat kum ko rules ka pakila sina kalau long kumba penduk ja ya ubodok ubosok ha keneka than ke jingi kamtam kat nongot kibala ban afford banle ya ki mining kumbalong mensua how duyong nilai example Archer kasau ke jingki duyong halot ka mining plan mining policy jong ka state government kalau dan kicing cia ya brewa hantai pomokap Eastern Hills District kabaka sarkar ko ang banpen bay Henry nala mi menta da kata kacipen bay jong sarkar kami da kaba unong duyong udai bandan sis pak hektar saneng tikemut ngiru hang ne ladingin ailat ya ka sarkar bakan sina rules kan sina an maka kat bamon klaim konsol klaim kacing isno tilang bat ngi kita ki stakeholders lende kita ki try parma posiap khamtam kinong laki barit barya kan cia thek kemcia yo duyong ka ba barit unlong no snon tang kum unong krong lende umrau hakino dikinu ki ba kham don ya kata kaspa kalak ka gurur gujungki dengim kwa bencia kumta ni kwa kata kajing ya trelang pat sokar pan ya daya kamariang ko umba di ngiburom ya kata di hendra ya ka di sistem pada nomor ka prosedur banyo ya ka mining list kwari pamit ka walong very lengthy nganong ipi but so many procedure ngi haban fulos ki criteria ki babo maki
ki formalities kamdai ban yadaya kamarang hari kadai penbantang kum kecing sim tak singi kamdai ban yadaya kamarang dagi ong ban yadaya kamarang ban thungdeng thungse katangi kemente ne piong kum no porlak bora ngi kemen ban yadai ko umbam umdi ngi kemen hanrei kat kum ka prosedur bagi labu gi kriteria ha ka triple MCR bat kum cu ha kane ka rules 2022 ka bangal abatai mena ya phi ka bade ka transportation bat ka storage kalong kaba i kumba ki kwa tang ya kapisa ka kham thau ya ta kamar yang lain de kene hi ke de ki ka bangi ngi kum ka asion go jingi na kaleng ki driver truck ba ngin persya cur ya kene ka kam kaba ngin let du sya ka sarkar ba nginum sya bakin penteri kam jubor tak haduk ba on dengil yo ban ya kan selang ngini trelang ban pencen surno ya katai ka bangi de da ya kamar yang kata ngin sepedian padai de manda kesngi hading ketu kecing ya penbek bangin sange kamai katu kan sengi henry mandang sengi da kawai gasur kum kecing persya ya sarkar bakawan khang ti mau ti siap kham tam siki nong gondong jungi kibaria ini kum kecing persya ya kata ngiru kum gitrok ngimbi ba cekhmat mata ba kum kecing persya ya sarkar ba gasarkar kedai ban perkhat bahkan perkhat arsin laisien dan bahkan perkhat bahkan pencen surno lene bakan weng no ya kata ki babuan ki kendon ka bakta sisa ya ko hok cung bodok bosok ka bodon nang tahi motor pol MCR bat hak duga ka minerals Meghalaya minerals protection of illegal mining transportation and storage rules 2022 kata hi kedai ka rai ka banyasim nang ne nakaleng solution bat la dakadon ka no komenta ke bana kaleng jing badeng solution la ka sokar ka pertegam cubor ngin sailum biang bat ka ai pada karai ka bangin le kata na pada kohok jungi ngi hapanya yeng nginom salia kata ka rai cungka asian bat ka meeting mada kesini